On the birthday of Bubagra Pradyut Kishore Debarma, the Tipra Motha member under 26 Ashrambari constituency helped financially to the family of late Lobkush Debarma for conducting a rituals. On that day, Tipra Motha Kwai District Working President Rithit Debarma, Block Vice President Subal Singh Debarma, Regional and Monitoring Committee member were present. Hambai pula channel media person sono, hai sungkiriba, kasih jaga pajak, terobin, coba pajak kanda sung coba begini nih, tu jadi pemain kablo, sung jadi semuanya sih coba hak nanguno, sini habu bagra, produksi manik ko, bini, birthday, apa bini asing masal, sung bini asing masal lalu bino, sung jadi sini campur regional landro, sini sudah situ apa, purwo campur sudah di sini, sini jadi siapa boleh bikin tiga, sung purwo bakka, tei kisah dulu masalah kya, tei cengaro, sini purwo kerani, sini solo, rugo isung kiri orang lagi kya, apa dulu sung tahu, kayaknya tahu sering juga, kaisa sini west campur sudah di sini, dua nomor waktu, sini cakra kroksa, Lobkush sini cakra, waktu itu lagi Twitter kan, kosong cara jakre, so ini beda paitang ni, sama rogoi, ini si bongro gitu, ini paitang ni pandang naik, amrok nahui so ini, bukan ni, asal masalah rogoi, so hai bongro ini, so kisah, bongro tu bongro, bongro so kebang di mana pun, mar waktu itu sebenarnya so kisah suka so, banyak ini pelajar, so ini orang hai mandaka, angin jipai. Political district di Pamutani Working President anu Rithit Debarma dai lagi tunggu sini Sabri Ashrambari constituency di block Vice President sini borong nang Subal Singh tunggu dai orang lagi tunggu sini campur west campur regional sini committee member ambung sabla dai monitoring ni dai ward committee ni tunggu yo ambung saria asuna dai terus sabla kamu bagai tak pacar tu lah, media person fungsi tu nol orang ni bagai, hai no, hamaya koro. Reported by Biplav from Kwai, Chinikhara.